Lorong dia malu sirahotu, asur malu filofaleo hao, Padre Joaquim Sarmento, e a programa Lia Maxoin, hosi Jesuita Sira. Avan ita tama ona ba domingo badalaha tempo adventu nian, ka domingo ikus liu tempo adventu dane, molok lorong rua tolutang ita celebra lorong natividade Cristo Maxoin nian. Tambane ya bye-bye iha tempo ya domingo badala ikus tempo adventu ne ita basically uma vez kita basically tamba tempo celebra lorong Natal ita simu mensagem sira próprio atau hakiak atitude nebe los hodi hasoru hodi celebra hodi ak tempo Natal ne. Iha ideia bot iha evangelho quarto domingo ne maka ideia konaba Emmanuel. Emmanuel katak maromak ho ita. Maromak ho ita. Maromak ita nia fene distinto ho si fe sira seluk tamba ita nia fene na maromak la os buat ida nabe dog na maromak tama ita ni historia tama ita ni vida. Hola parte ita nia natureza humana. Ambane nia tama mai horiko ita la ho ita moriso ita. Ambane ideia bota neu si Evangelho São Mateus makita se asoro. Ou sequer tempo Antigo Testamento, na maromak promete rai, promete descendência, promete reino, promete liurai, promete. Mas ema Israel no ita hotu la consegue hatene katak. Lolos ne na maromak promete nia anrasik. Promete atufo nia anrasik. No ida ne makita celebra. Na maromak fo nia anrasik. Anesan São João lia fua nia evangelho na maromak kadomi tebes mundo to fo nia oan mane rasik atu ema hotu nebe fiar nia lahetang todan lahetang susar mai behetang moris rohan laik. Ambane ita ohin iha lorong idane ita hak basic an liu tamba tempo Natal ne hau convida ita hotu atu hakat ba celebra Natal ne ho fuan na kono atitude silêncio, atitude adoração, ba mistério, né, ho atitude simplicidade, né ita. Natal rasik haturu mai ita. Ita rona ya evangelho avang, o insa anjo maromak nian kolia ba São José iha mehi. Dala ruma ia ita evangelho ita soru São José, na maromak ato mensagem bania liu si mehi. No ita karak kalima karak ita bele dehan det buat mehi det. Laiha. Mehi ne significa São José ia tova ne nia ia silêncio ida no mais profundo nia bele tama ia contacto na maroma. Bele consegue capta buat nebe na maroma kakara comunica bania. Tamba ne silêncio profundo ne São José nia ne nebe halo nia bele acolhe mensagem maromak nian ida ne mos makawanoi mensagem dia kira ba ita dia klos atu ita hak basic was celebra lorong bot natividade Cristo nian ne exatamente ho atitude simples no silencioso ita ne ita tene de Natal tina na kono ho barulho oi na bilang oi mas be ita entre postais, festas, hatais fom, músicas, buat celebração oi, ita tem que cair meeting, e silêncio nilarang, cair meeting nia mensagem principal. Katak maroma, kadomi teves mundo, to fone oan manerasik, atu ita hotu nabe, fiaria nia la simu todan, nabe simu moris rohan laik. Ida ne, dala ida tan hau convida malu sira hotu, mai tak basic an, celebra lorong natividade Cristo niane, na kono ho simplicidade, ho silêncio, ho atitude adoração, bamaromak ni mistério halo ambamane, sai Emmanuel, hori kita let. Amen.